Selamat-lamai kaban. Dia tu pukul 4.30 kaban. Kami dua ini tanial di tu bakebun tu mata cangkuk kaban. Lawan bisi customer kita ngasungan juang cangkuk ila. Nyalai aku bersedia lemai tu kaban. Lawan cangkuk tu nya kada rurut lagi kaban. Ya, kada rurut anjuang daun aja. Manyuh pengawak tu. Malam tu rurut tu lagi kaban. Ya. Hari itu pun tadi udah bisi hujan kaban, udah belega. Tu ka hujan baru tu. Nyu gelap tu. Manyuh memori tu. Tu. Kaban rurut cangkuk kaban. Ya, dengan cangkuk adik kaban. Ya, aku dah ada rurut. 9 kilo semua cangkuk adik ngau batang-batang. Tu ya udah bersih kaban. Udah ada rurut nyampau tu ya. Begitu cara jual cangkuk ni tu kaban. Laban tu orang restoran temeli tu. Semua cangkuk bakebun aku, semua kedai siti aja meli. Ada yang sida jual ke ukai. Nak gaya kaban.